ring rahina puniki saparine kawontenan toya saha gawe gunanyane risejeroning kahuripan. Wadah saking garwanida sang yang ibu pertiwi saking mulening jagat Bali utawi ring madyaning gunung saka bukit duaning risejeroning kauripan makwe wiyakti gawe gunanyane saha kabuatan sekancan sane maurip iriki ring jagat ngamartang sarwa prani bile-bile kawigunan daya punika setios ngamartaning sarwa maurip dalar kangiri sejeroning yahnya ring jagat Bali.
Yen upami ang aing sapunapi, aing wawanin titiang balik apisan. Dursa. Aing aradu idadane salang sami. Kawaruhan punika utawi ilmu pengetahuan manut bose sakadilangen. Yen upami ang aing sapunapi lurusan. Dan pernah saliwati sekadi makan ipun itoyo sane kalitang ni duaning ilmu pengetahuan punika mawe saking paswe cagi sang yang widiwasa sapunika jantan sampun majang rengsang memulihang kewaruhane punika jaga ngerasa yang galang re manahnya ne duaning sang sanesida telebang kewaruhane punika sat maka sampun lampun senjata sane presida keangen sekantone urip iriki ring jagate duaning asa punika miring haratu widadane pemekas truna-truni selegang dosa rata ngererah kebutuhane punika manut sorohnya di suang-suang. Jangan baca mati neraka. Jantan sampun yeni ngaradu widadane sampun presida ngeniang kauripan punika. Dang
Pero masih